I'm a friend Agradaa no me pesi a this week. I'll see to it see a chino this week. What I said, 1 minute, what part me pay with a when you no. I can't as a matter no. I was I go to Marcel and I would do my temoa. Many evidence that just a woman is Chicago high dying. Say on Snemu, now would my temono. And I am giving this warning. Mama for some Rv.Owusu Bempah. It's better for you people to talk to him. Says Shela Neko Sudi Matem, Eddie Matem, Namixi Simua. I'm telling you. Share a back critical me because I'm a headquarters. Meko RGP and him straight. Ana Christian Tetenyo Hunu. Mamina Dimatem says I was starting said Dimatem. Me and hey, and Kofono Bay Omon, and me almost challenge me. Almost challenge me. Share. Oh, what you read your suit challenging me, Owusu Bempah. Onyame akwa. Onyame akwa. Oh, challenging me. Awuradia. Oh man, you cry major nyamijuma. Okay, ebusia for we quick one. You dey besumo. Why you think jumedi so na you be to aso dia message so we air like button so me na ya to jumedi ni so me di ka che say ni papa on we na enu ti na say yakopon ye wadom na woni si eyi ni papa so orofo na wabomodi say obetumi ayre obeso mu ye be to abusia eye maame Agradaa one eye Owusu Bempah miame nem sek ba ko pe njo o masa ka mu bi ma me ka sei enya grokra a ye eye sofo Owusu Bempah e kire se o so be kisho so be chi eye Agradaa atum orofo yenko ne yenko tie eye nsemfu a etwetwegu na osofo adwen kire fefa eye comment section wo febra kwa o challenge me awuradia o man nye kra meja nyamejuma sure sofo who challenge me? Hey. NPP for challenge me. The king. Osofu. The king. The king. Asɛm bi a obi ka kyerɛ Osofo Matata. Osofo me mo nipa ni din o because nipa no we popular pa me mo ni din. O ma ko fan krofo bi ohun. Ya sen krofo na ben ya ma tan. O mo ko fa mo free outside Ghana. Sha obi obeka cho sa abato enya sunsu enya spiritual bi oboa abato na efia konyampo abusia konyampo say ya hira so anfa ma wa o tira so a udi agra oba betwa so oman akonya kura ufiri ma konyampo ansa ne yadu obi betena akonya kese so kura ufiri mu no eno kura sumsum ni amakoso ansa na oman akonya nation ni nyina akonya bana ka jo say eye nwoma ena yede etena oman akonya so ana se campaign hwe se honhom kutiawa o campaign kura wo ya yehunu ya ntimpo o manifesto kura na edwan krofo aso hwe my brother Osofo eye dana Joho aida onyame timi kyerɛ no de onye ansa no de Josiah atena konya no so Samuel onyame kyerɛ no ne a onye ma Saul ansa no ɔman ne kwa kɔto aba ama Saul awini election no wana ka kyerɛ sɛ ɛyɛ ni kan two free sa abato aye betu yi de obedi nkunuma tena Ghana konya so ɛyɛ ni kan ne campaign Jay. And you almost say, and Crawford na bean.
no muya eya no musa mi mepio no masɛ no enya mi na mi yo but Awurade omuya na mepio no masɛ no enti nipa no ka kyerɛ sɔfo matata sɛ ei ɔsɔfo emom papa Rv.Owusu Bempah wa bin o enya mi na ma bin o Awurade Yesu me instruments kake also for the American translating. Well, so succinctly, somebody had a conversation with our brother Matata, and the person had said that certain enchanters because I'm saying my also taking action. Some Arrest Nana Agradaa no me pesi achini this week. I'll see to it here this week. I'm telling you. Share a back critical me akasa meko headquarters. Meko RGP and him straight. Ana Christian tetenyo honu. Mamina di matem sa se was started say di matem. Me yana he or say me ma rented dan ama baya bi sa baya ntra dan no ni natem ana masan so abia studio ama blogger bi say onyusu sa studio no mfa ni natem me so blogger no kra me fa mani kosua sen hu ne da abaya na o kana asem kra me nim no abaya na o kana me nim no am say me hu na yi ase once be Mr. Kofi Boachia yi ase asa Yaso show abaya no ne breast o social media no so o show abaya ne nakedness and abaya ne bu ofuna abaya no so di na tem o se me na maba abaya ne pa o di matem serious Agradaa no wasan start sa Agradaa na ma many IGP nya problem na meko headquarters meko IGP anim on sa dia no ya through election year eti me mpese meye bibia mekasa enti osofo samukokoye case no next woman take action member headquarters so se Jubilee House kra meko mama nkrofo hu say yeso ye company for mo Ghana ho mentimi ma ba ya we ni matam sa twitwan tonton so sa enough is enough menya no hwe asuda bia no odi matam odi matam so obi anka hwe o ombe ha me na di matam lawyer dabena obeko headquarters okwa kokosi Christian tetenyo hunu action na me take no me nkasa me na me take action o meko headquarters so na many police mpanifo akwa meeting sani ama we nyina nti ana me bufu NPP fo no omo ma power omo pa omo hwe election we ombe lusu enti se omo mu bi ana me it is alleged yes omo bi ana akohye na chi no ahye da yesa osofo headquarters obom ya wuto no sasa case no ho monkonko revisit sa case ni biem na monfa audio sa odi matem no monfa ni nyina enka honko ne yehwe bema wo kromu ha nyame hyiram osofo mapon meto aso nesu amen Abusia yankuri yankotie eye nsem a eye Agradaa keka ya no ti yewura Owusu Bempah me amnum sik ba kopɛ ne buafu no ho a o trese obema eye apolisifo ensa so eye mama Agradaa mu no yankuri yankotie mra pa me pe wa atwitwa wani so no akanya asasem akyerɛ no awasan akoso masela na odi matem a manya evidence akyerɛ sɛ woman is sika ko hide dan sɛ ontena mu na woni matem no and I am giving this warning mo amofo sɛ mo papa ne Owusu Bempah no. It's better for you people to talk to him. Says Shela ne kosu di matem, edi matem. Na mi. Abusia de da ye ko wi an se pitrim. Ene ti mesre se obemi like button so mi aso a na afi so be subscribe eye wa ye think media na so be join eye wa ye.
busua koi aha na me de ma no kasa ni a besi me da wi bi ase bye bye. Welcome to YAYA YouTube channel. Positivity only. YAYA. 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 Adum nyamie YAYA. Metumi asoria YAYA. Techemada bodie mu YAYA. YAYA. Oma tati ediania. Ofresu koko ntuma. Oma eni ebediana. YAYA. YAYA.